Thaizol bula motor accident a pakhat thi tukin khan sil chara tanga chomhe phur longtlai lampana lo tlan chu Thaizol chak lungpher kora kong thlanga aleta mi pathum chuangin vandoi thlak takin pakhat athia pahni dang hi an landan maya chuan an ngai tu om lo ni in Thaizol VC atangin thu don ani Thaizol khotlang OMA in accident na mun hi pan ngalin boy puile atulang anga an pui bom mek ani Chin National Day Township pariata mangdon Chin National Day voisom sari palina chu Chin State haka khopuya February ni somnia mantum ani amairo chu Chin National Day athen nai to te reng nen engma in puacha na lo om lo ti thudon ani puh van thiawa hi Burma capital ni pidoa Vice President Bungloa anupui fanaute ne na om mek lain lalkham lo senior general min ong laya hauten sipai chakna mangin mipui thlantlin sarkar pai thla in thu nei nan pong lak ta a an control na hnuaya khuwa khirin a om ria adin hun chep ziangai tuin alainat om te reng nen America rama Burma refugee ratlan ve satlia rul putara hian mani ram mani chor chuana lam husit takin dalanti in aron diriam chiam to bok Chin National Day hi thantlang ti lowa Chin State chunga township dang pariata man ani don ti hriat ani Chin National Day hi zomi paite unaute chuan zomi namni ti in an lo mang thin ve bok kumdanga an man thin angin lamwal fil zau taka ropui takin an mang theidon to lova Chin National Day athen huna hol rem chang khoi molaya Chin State Day lom na banner chu background na mangin azim theyang berin an mang dona ni mel tamai sipai ruat Chin State how tu te chu an in le office in kar thuiwak lo chau an kalngama kumdang anga an tiang chuan an manarin om talo nikum sang ni somni pakhat February khan Myanmar sipai ten thu nei na pong lak lo chu ni se Chin National Day chu ropui takin phalam khopuya man tur kha ania ti chuan democracy icon state councillor do Aung San Suu Kyi chuan Chin State Airport masaber tur Surbun Airport chu Chin National Day lom rualin honna in khom ropui takin amang mai tur kha ania kantan hun chin chiat tlak ani don te reng nen apoi hle ani Myanmar Vice President Henry Van Thiawa po ruam manna alo nei pui diam to ani zirlai kan ni lain Mandalay University a hian vulmoi benten Chin National Day lom na anron zai thina Myanmar ethnic zirlai dangte point munom anti hle thin ani Roin Petropolis khopuya nuaina mi zadon thi February ni somparia sang ni somni panni Brazila khopui pakhat Petropolis a ruasurna sa wangle leimin le khopui chunga tuilian thuta wangin mi zadon an thi ni in thunei tu ten an soi Rio de Janeiro marlam tlang rama khopui hi tun hnaya ruasur tam takin anuaya ni tlang panga in sakte chu leimina wangina chena sa hlea lir theita po khopui chunga tuilianin alen na sa hlebok chirkara chan chu na thok tu ten dam kho chuak an zong mek zel Brazila National Civil Defense chuan damin mi somni pali an chan chuak ti Twitter antar langa mi som kwa pali thi anom ti an fin fia to boka social media a video the dara chuan thil chiate phaulan ni in kholaya lir theite chu tuin alana sa hle ti a mu thei in dona ang mai ania karte chu bana ain khaya athala chirle tuyala tam em bok ti in Rio de Janeiro Governor Claudio Castro chuan thu thar la khom tu te a hril mi som thum panga chin hriat lovin an lo meka zon le chan chu na chu chol lovin an thok mek tia soi Petropolis hi Rio de Janeiro marlam tlanga khwaljin ten an tlona sattak mun ni in nipui lai phei chuan kumzabi som pakwana hun laya sak monars lo turin mi in an pan na sa thin hle ani rua an don hi thlakata sur zat vel zel darkar thum chungin a sura hei hian leiti minin tui hok le tui lian chuan
in le dor engemaw zat ati chia ani atuarna bervenga pheichuan mun khata leiminin in somriat zet ati chia ani tuya khawina chak ema kanin hlau vek ani hripuya wanga kan khosaka boi lain hetiang chiat na hi alo thleng zui le si ti in dor nei tu pakhat Henrik Pereira chuan Reuters News Agency a hil kumsom ni palimi Wendell Piolo Renko ipoin tom hulna zonga biak in kapan na konga mei chenau pang chirin alo del ladam si ka hmu ani ti in AFP News Agency a hil mitinin indau na hunang main kan ngai hlomani atibok tui chun chua tla morakan mi panau pang chan chua tumna hlo cham nuwa Afghan nau pang tui chun chua atla vele February ni sompariat sang ni somni panni kar ni liam ta mai khan Morocco a Ukraine chep soyan province a mi panau pang kum ngami rayan chu tui chun chua fit za thu ka tla in nili lai chan chua tuma be pui thlak ani nuwa thi in a ruang an la chuak ani Morocco a thing ang chia kha Afghanistan lamin an tok vele meka Sokok village Zabul province Southern Afghanistan a kumkua upa mi panau pang Haider chu tui chun chua tla in atang vele mek Haider tlak na hi fit som thum pathuma thu ka ania ni ni atan na ni to chan chua tumin operation nei ania mi panau pang din mun hi tu na chuan ala tha ti an tarlang hrui mangin camera an thlak thla a Afghanistan New Taliban government ten video phau chuakin Haidar hian a ban le akonga chin chunglam ala ti che a amang ang hle ti a hriat chan chu ani hun ngak lel takin mitui ne na thlir rescuers ten mi panau pang him taka lak chu ani theinan theitop an chua cholkar ni liam ta maya morakan mi panau pang tui chun chu atang chan chuana top dan lung chia thlak tak ang kha chuan a thlen lo nge an be seibok Deputy Prime Minister Mullah Abdul Ghani Baradar Secretary Abdullah Azam chuan Twitter a Haidar tlak na hian team te chu ambulance season le thil tul poimo dang nen anom to thu atar lang ani thamasa a emergency service ten kumnga upa tui chun chu atang rayan chan chuana rescue mission an nei khan khovelin be seina sang tak ne na thira nima sela an be sei angin a thleng thei talo rayan hi apa in tui chun chu asiam thatna ache sual pala a thi na hian mi tam tak thinlung a hne hle a vuina po mi za chuang zet an pung kho mani Cambodia Prime Minister Beidong Asian Chairman Tharmalak tura ada February ni sompariat sang ni somni patni Association of Southeast Asian Nation Chairman and Cambodia Prime Minister Hun Sen chuan Myanmar ram buina le har satna chungchang chu Asian Chairman 30 tur le chinfel tura ata ta mi mai abeidong hulhual ta ani pere Cambodia dictator Hun Sen a hian Asian Chairman ni na hi thlakhat le chan ve or chau ala vuana Hun Sen a chuan Japan ambassador to Cambodia telna kratein leido honna in khoma ti hian asoya Myanmar chungchanga hian ka inrol poin min soisel thowa ka inrol lo poin soisel ka kai thodona wangin Asian Chairman ka ni chung hi chuan engma masona tak tak a thleng theidon chuang lova Asian Chairman Tharmalak tura kada top mayani ati Cambodia Prime Minister Hun Sen a hian Asian Chairman ni na hi thlasom le ni sompali hun ala nei ani Mr Hun Sen a hi Myanmar Army 10 thunei nan lak nuwa ramdang hruai tu Myanmar rama ronjin omchun alania January ni sari atanga ni ria chunga chama Mr Hun Sen an Myanmar ramatlo ma cholkar nia khan nikum lama Asian ram hruai tu tele Myanmar sipai sarkarin remna an siam point nga te kha malaturin a hril non le ani he point nga te hi ti hlotling tur hian Asian Special Envoy to Myanmar chu Myanmar rama azin turani ti atel ma se tun thlengin Asian Special Envoy hi Myanmar rama alazin theilo ani RFA Khamar News correspondent Soidan chuan
Mr. Hun Sen a hian Myanmar tual chung boina chin fel tur chung chang hi angai tha hlea a chan pakhat chu Myanmar ram azin lai khan do Aung San Suu Kyi a hmu thei lo wang po ani thei ani ati Asian ramten Myanmar boina an chin fel dan tur hi beisei om lo chu alani lova kumin kum top lam hian sian special envoy to Myanmar palai Myanmar rama azin huna thil chu achiang tura ngai ila Asian ram hruai tu te Myanmar chung changa an chet muan dana hian Asian ram te hian Myanmar sipai sarkar hi shrek shem an la du deuh po ani mai thei ani breaking news kumsang hi pariat kuma fir fiak ten ame dabe ta poi an khoina mi somnga paruk thina mo phur tu mi somli pakwate thiam lo chantir an ni an zinga mi somthum pariat te thi turin an chung thu rel sak an nia midang som pakhat te chu dam chung tang turin special court in an chung thu a rel sak kumsang ni pariata ame dabe ta azona bomti pu'a mi somnga paruk thina le mi zani zeten hliam an torna poi khoina thu boi siam sak mi somli pakwate chung thu special court in a rel sakna mi somthum pariat te chu UAPA le IPC zathum pahni mangin thi turin an chung thu arem saka midang som pakhat te chu dam chung lung in tang turin an chung thu arem sak bok special court hian atira mi som sari pasari te thu boi siam saka ma se an zinga mi som ni pariat te thu boi chu ati top saka mi somli pakwate chu an thu boya a convict zuya an laka hremna le ko dan tur hi voin zir top ni hian a puang ta ani ko chuan tun tha February ni riat sang ni somni pahni khan heng mi somli pakwate hi an thu boya hian thiam lo a chantira voin zir top ni hian an laka hremna lek dan tur a puang zui le ta ani sang ni pariat July ni somni paruk khan ame dabet khopuya mun somni pahnia bom ti pu ania kumsom pathum zet mai he poi khoina thu boi hi special court hian alo ngai tu towa February ni riat sang ni somni pahni khan mi somli pakwate chu thiam lo chantirin mi somni pariat te thu boi chu ati top sak thung ani he poi khoina thu boi ngai tu chung hi tun hnaya thu boi ngai tu rei berzinga mi ani bok ko tin thiam lo a chantir zinga hian former Student Islamic Movement of India SIMI leader Sofda Nagori po atel ani bom hanga poi khoina hian poi khoitu te hian civil hospital chu an target lian per ania hospital chevela hian mi somthum pasari zetin nunna an chan nge ani kha poi khoina kha engpol ti nge chiang takina tira hriat ani lofa outfit Indian Mujahideen te pu an nia Islamic terror group Harkat ul Jihad al Islami chuan poi khoina kha an tia an chal zui ani kha Indian Mujahideen Nuwayadin nia soi Student Islamic Movement of India SIMI enroll thuk tak Sofda Nagori po thiam lo chantir zinga hian telin ani baka Usman Agarbat Tiwala po atel ani he thubuat sailai hian thi tura an chung thu rel mi somthum pariat le dam chung tang tura khem mi som pakhat te hi tu tenge an ni ti puanzar alani lo thung